So what's up guys, hano mfite telefone ebyiri, iyi ni 16 Pro Max hanyuma iyi ni 15 Pro Max. Urabona ko ya camera control nta ifite. Tugiye kugerageza tuzamure urumuri turebe nyine difference iri hagati ya 16 Pro Max na 15 Pro Max. Let's go. Urabona tugiye, iyi ni 16 Pro Max, tuzamure urumuri. Iyi ni 15 Pro Max, hanyuma reka tujye muri kamera turebe. Urayibona iyi ni 15 Pro Max, iyi ni 16 Pro Max. Urayibona gute? Reka tujye no muri portrait dushyiremo maybe muri rimwe. No, iyi ngiyi irimo gukesha ko yakari muri vivid. Reka tuyikuremo turebe. Ukurikije uko urimo kubibona, urabona 16 irimo gufata ishusho ryiza cyangwa ni 15 Pro Max? Reka wenda duhindure na objet ibyo turimo gufata. Iyi ni 15 and then iyi ni 16 portrait. Reka none twongere tugarure kuri kamera dushyire muri 0.5. Sinzi uburyo irimo kwibona kandi mwibuke urumuri rwose twaruzamuye. So guys, izi ni telefone zombi 16 Pro Max ni 15 Pro Max, ariko ngira ngo ubashije kubona ko nta difference irimo, ahubwo warabonaga ko 15 Pro Max irimo gukora neza kurusha 16. So ku bantu bagiye bambaza difference y'izi telefone, nakubwiye ko 15 igisohoka na 16 si byiza kwihenda ugura 16, afazari waguma na 15 ukazongera ugura 17 ugategereza akazamo difference noye. Yeah, thank you.